Sige. Labas ang bola. So, fourth game. Ito na, labas ang bola. Gentiloni to Danyo. Gentiloni trying to shoot. Wala. Rebound by Pasculado. Pasculado nagdi-dribble. Pasculado now nag-dribbling the ball, trying to shoot. Wala. Ayun, it's a loose ball. Okay, same ball. Labas ang bola. Kay Dodo, binigay kay Hermi. Hermi to Dodo. Dodo, dribbling the ball. Dodo. Ayan, pinasa. Mr. Oiram. Trying to shoot. Mr. Oiram. Yes, sir. Mr. Oiram. Wow. Mr. Oiram, oh. Number 16, Mr. Oiram. So, Richard Flex. Richard Flex. Binigay. Danyo. Danyo now, nag-dribble. Ayan. Richard Flex. Pinasa. Inal. For two. Wala. Rebound by Priagido. Priagido to Mr. Oiram. Mr. Oiram. To Dodo. Dodo for two. Wala. Nakuha ni Inal. Inal. Pinasa. Richard Flex. Dribbling the ball. Richard Flex. Richard Flex. Sinyut. Yes. 2 points. Richard Flex. So, ayan. Priagido to Pasculado. Pasculado nagdi-dribble. Pasculado. Yes. 2 points. Pasculado. So, Richard Flex. Dribbling the ball. Richard Flex. Richard Flex. Ayan. Pinasa. Nakuha ni Pasculado. Pasculado dribbling the ball. Pasculado. Wala. Pasculado. Ayan, now. Blue t-shirt. Nag-dribbling the ball. Blue t-shirt. Ayan, hinaharang. Hinarang ni Mr. Oiram. Gentiloni for two. Wala. Priagido. Priagido. Dribbling the ball. Now, Priagido. Takbo si Priagido. Nag-dribble. Senyor. Layup. Yes. Easy layup. Priagido. Richard Flex. Inbounding the ball. Pinasa. Kay Inal. Nakuha ni Inal. Inal. Pasa to Danyo. Danyo. Nag-dribble. Yes. Fade away. Wala. Kuha ni Priagido to Pasculado. 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 Yeah. Wala. Pasculado nakuha ni Inal. Inal nagdi-dribble. Inal. Inal. Pinasa to Danyo. Danyo. Wala. Op. Nakabitaw. Same ball. Danyo to blue shirt. Wala. Nakuha ni Dodo. Dodo. Si Dodo nagdi-dribble. Pinasa. Pasculado. Si Pasculado nag-dribble, naghahanap ng mapapasahan, binalik kay Dodo. Dodo trying for two, wala. Danyo dribbling the ball. Ayan si Danyo. Danyo now dribbling, shoot, trying to shoot. Yes, 2 point for Danyo. Pasculado to Mr. Oiram, number 16 Oiram. Wala, nakuha ni Pasculado. Op. Violation. It's a foul, violation. Inbounding the ball, Dodo to Hermi. Hermi now. Hermi. Ayan. Naghahanap ng mapapapinasa kay Priagido. Trying for two. Wala. Gentiloni. Nakuha ang bola. Nag-dribble. Gentiloni. Gentiloni. Nagdi-dribble ng bola. Gentiloni. Yan. Ayun. Hinarang ni Hermi. Wala. Nakuha ni Priagido. Priagido. Pass break to Pasculado. Pasculado. Ayan. Hinaharas ng naka-blue t-shirt. Pasculado for two. Follow up again. Pasculado. Yes. Pasculado. So, bounding the ball. Danyo. Dribbling the ball. Danyo. Si Danyo. Ito po si Danyo ay nagdi-dribble. Ayan. Pinasa. Richard Flex. Binalik. Gentiloni. Ayun. Labas. Labas ang bola. Ayun. Richard Flex. Richard Flex nagdi-dribble. Pinasa kay Danyo. Danyo. Wala. Pasculado. Rebound by Pasculado. Ang bilis ni Pasculado. Nag-dribble. Yo! Pasculado. 2 point. Pass break. Ayun na. Ang bilis ng bola. Inarang. Oho. Inal. Muntik nang maagawan ni Priagido. Pinasa sa naka-blue t-shirt. Yan. Pasok. 2 point. Ayan. Dodo. Dodo now dribbling the ball. Yan. Easy dribble. Dodo. Birahido! Dodo. Nagdi-dribble. Ayan. Pinasa. Mr. Oiram. Mr. Oiram. Wala. Op. Ayan. Lost ball. Turnover. So ayan. From Gentiloni to Richard Flex. Richard Flex nagdi-dribble. Richard Flex dribbling the ball. Pinasa. Nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram nagdi-dribble. Mr. Oiram. Ayun. Oh, nakuha ni Gentiloni. Gentiloni nag-dribble. Ayan. Gentiloni trying to shoot. Wala. Rebound by Pasculado. Pasculado. Ayan. Pasculado. Ayan. Pasculado. Diretso. Pasa. Pasa. Pasa-pasa. Dodo. Wala. Pasculado. Ayan, 2 point, Pasculado. Now, Danyo. Layup, pinasa sa naka-blue shirt. Yes, 2 point.
Dodo, nagdi-dribble si Dodo. Dodo, ayan. Pinasa kay Pasculado. Pinasa kay Priagido. Yes sir, Priagido. Easy 2 point, Priagido. So ayan, Ginteroni dribbling the ball. So ayan, Ginteroni to Richard Flex to Inal to Danyo wala, rebound by Priagido. Mr. Oiram dribbling the ball, Mr. Oiram. Ayan, Mr. Oiram trying to shoot, wala. Ayan. Wala, labas muna, labas ang bola. So Inal, labas ang bola, Inal to Richard Flex, nag-dribble, Richard Flex, sinyot, iyon, wala, na follow-up shoot by Danyo, number 00, jersey number, ayan, sala na mga Uragon, inabutan na ng sala, praying time, ayan, Dodo, dribbling the ball, Dodo, ayan si Dodo, pinasa kay Pasculado, sinyot, yes, 2 point Pasculado. Tumalbog-talbog sa ring. Pumasok ang 2 point ni Pasculado. Blue shirt dribbling the ball. Pinasa kay Ginteroni. Si Ginteroni nag-dribble. Pinasa kay Danyo. Ginteroni nag-drive. Yan, Ginteroni for 2. Wala, rebound by Priagido. Pinasa kay Dodo. Dodo 2 point. Ayan, pass break to Richard Flex. Nag-dribble ng bola. Richard Flex. Ayan, pinasa. Inal. Wala, rebound by Pasculado. Ayun, Pasculado. Nag-dribble. Ayun na. Pinasa. Priagido. Yes, easy. 2 point for Priagido. So ayun, pass break to Dodo. Bali, change court na. Ayan na. Dodo, wala. Rebound by Ginteroni. Dribbling the ball. Ginteroni. Tumatakbo. Pagkapunta sa kanilang court. Ginteroni. Ayun na. Wala. Ayun, pinasa. Inal. Supalpal. Inal again. Wala. Rebound by Pasculado. Tumatakbo. Ayan, Pasculado for layup. Wala, follow up. Pasculado to Dodo. Wala, Pasculado again. Pasculado hinagis. Wala pa rin. Ayan, Pasculado. Ayun, nag-shoot din. Grabe. Tagal ah. Ayun. Easy lang doon ah. Nakashoot na pala yun. Richard Flex, 2 point. So, nalibang tayo doon ah. Kala ko ilalabas pa yung bola. So, Dodo. Dribbling the ball. Birahi. Yan, Dodo. Pinasa kay Hermi. Ayan. Pinashoot. Wala. Ayan. Nakuha ng blue shirt. Nag-dribble. Inarang to Danyo. Nag-dribble. Dribble for layup. Wala. Inal. Follow up. Yes. 2 point. For Inal. 2 point. Dodo again. Dribbling the ball. Ayan. Pinasa kay Hermi. Tumakbo. Nag-dribble. Pinasa kay number 16. Oiram for 2. Wala. Inal na rebound to Danyo now running, dribbling the ball, harassing by Dodo sa pinasa. Danyo wala. Ayan, Danyo again, wala pa rin. Ayan na, Mr. Oiram pinasa kay Pasculado 3-night down shoot, wala. Ginteroni dribbling the ball. Ginteroni pinasa kay Richard Flex. Yan, sinyot ni Richard Flex, wala. Danyo, follow up, wala pa rin. Ayan, nagagawa ng bola, pinasa. Binalik, Danyo, yes, 2 point, Danyo. So, ayun. Pinasa ang bola kay Pasculado, nag-dribble. Ayun, Pasculado. Ayun, pinasa to Priagido. It's a foul, Priagido. So, ayan na. Labas ang bola ni Dodo. Pinasa kay Hermi, naghahanap ng mapapasahan. Pinasa kay Mr. Oiram. 2 point. Aba, MVP talaga. MVP. Mamaya may interview ang best player ha. So, ayun. Nagdi-dribble ang naka-blue na t-shirt. Pinasa kay Danyo. Sinyot ni Danyo. Wala. Nakuha ni Priagido to Pasculado. Tumakbo. Takbo si Pasculado. Yep. Ayan. Pasok for Pasculado. Ayan. Danyo. Nagdi-dribble. Diretso sa ring. Danyo layup. 2 point. Pass break by. Ayan na. Pinas break na. Nakuha na ni Pasculado. Ang pass break ni Priagido.
Ayan na, Pasculado. Trying to shoot. Wala. Pasculado again. Pasculado. To Mr. Oiram. Wala. Gentirone. Na-recover ang bola. Gentirone. Tumakbo. Mabilis ang tamo ni Gentirone. Ayan, Gentirone. Pinasa to Danyo. Danyo. Na-fake. Op. Wala. Ayan, nakuha ni Inal. Inal. Pinasa kay Gentirone. Gentirone. Sinyot. Wala. Binalik kay Inal. Ayun. Dodo. Nakuha ang bola. Nagtatakbo. Dodo. Dribbling. Dodo trying to shoot. 2 point by Dodo. Galing ni Dodo ah. Ayan, no? So ayun na, nandun na yung bola, ang bilis. Inal to Gentirone. Gentirone. Oh, Priagido. Natapik ang bola pabalik kay Inal. Inal, Sinyot. Wala. Priagido. Na-rebound ang bola. Priagido. Pinasa. Nakuha ni Richard Flex. Alanganin ang pasa. Nakuha ni Richard Flex. Richard Flex trying to shoot. Oh, pinasa. Danyo. Pinasa kay. Oh, sila na lang. Ayan. Richard Flex. So ayan, Dodo, pinasa kay Pasculado. Pasculado, nagdi-dribble. Mr. Oiram, ayan. Loose ball, turnover. So ayun, labas ang bola. Inal, inbounding the ball. Inal to Danyo. Ayan, pinasok. Wala. Ayan, Dodo. Dodo, tumakbo. Ayan, sinyot ni Dodo. Ayun, 2 point by Dodo. Inal, nagdi-dribble. Inal to Danyo. Danyo trying to shoot. Yes, 2 point. Danyo. Ayan, pass break to Mr. Oiram. Mr. Oiram, pinasa kay Dodo. Oh, it's a violation. Foul violation. Ayan, Pasculado now. Trying to shoot. Pasculado, wala. Rebound by Priagido. Priagido. Uy. Same ball. Priagido, libas ang bola. Priagido to Dodo. Dodo now, Dodo, Dodo. Priagido, Priagido. Yup, wala. Ayun. Danyo. Danyo, nag-dribble. Ni-layup, wala. Nakuha ni Dodo ang bola. Pinasa kay Mr. Oiram. Mr. Oiram driving the ball, wala. Nilabas ang bola. Nilabas ni Hermi to Pasculado. Pasculado. Ayan. Pasculado. 4-2, wala. Ayan, nakuha ni Inal to Richard Flex. Richard Flex, nag-dribble, Richard Flex, dribbling the ball. Inaharas ni Oiram. So, ayan na. Back to the ball game. Dodo, dribbling the ball. Ayan. Dodo, pinasa kay Oiram. Mr. Oiram trying for 2. Wala, rebound. Nope, wala. Oh, violation. Foul. Hermi, labas ang bola to Mr. Oiram. Wala. Oh, nakuha ang bola. Pasculado. Yes. 2 point, Pasculado. So, ayun. Gentirone. Dadala ng bola. Gentirone. Gentirone trying to shoot pass to Danyo. Danyo. 2 point. So, ayan. Mr. Oiram now, dribbling the ball. Mr. Oiram, nagdi-dribble. Nagdi-dribble. Binigay kay Pasculado. Pasculado. Oh, trying to shoot. Pasculado. Oh! Pasculado. Nasa 3-point line yun ah. 2 point, Pasculado. Inal, dribbling the ball. Ayan, si Inal na nagdi-dribble ng bola. So, tingnan natin. Inal to Danyo. Danyo. Sinyot. Oh, nasupalpal ni Pasculado. So, ayun. Danyo to Gentirone. Gentirone, nagdi-dribble. Ayan, Gentirone trying to shoot. Wala. Rebound by Pasculado. To Dodo. Dodo! Wala. Dodo. Ay, sus. Nakuha ni Danyo ang bola. Danyo nagdi-dribble. Oh, sinyot. Iyon. 2 point. Ayan, pass break to Dodo. Dodo again. Dodo. Wala pa rin. Mala si Dodo. Wala. Richard Flex. Nag-dribble. Yes, sir. Foul, same ball. Ayan, Mr. Oiram. Oh, labas ang bola. So, ayan. Pasculado. Pasculado, sinyut. Yes, sir! Shooter, Pasculado. Nakadalawa ng 3 point. Labas ang bola. Richard Flex to Inal. Inal trying to shoot. Wala. Nakuha ni Hermi. Hermi, pinasa kay Pasculado. Pasculado, dribbling the ball. So, sinyut Pasculado. Yes, 2 point by Pasculado. Now, Richard Flex. Nagdadala ng bola, Richard Flex. Sinyot ni Richard Flex. Wala. Kinuha ni Mr. Oiram. Ayan, labas na ang ball. Sa Mahajar Boys ang bola. Yan si Dodo. Matulin pa rin si Dodo.
So, back to the ball game. Ayan. Mr. Oiram to Pasculado. Pasculado. Oh, wala. Ayan. Inal. Pass break to Danyo. Danyo. Oh, Danyo. Wala. Natakot kay Pasculado. Wala. Nakuha ni Dodo. Ayan na. Dodo. Ang bilis ni Dodo. Dodo. Nag-dribble. Oh, Priagido. Uy, Paul. Ayan. Dodo to Oiram. Wala. Ayan. Nakuha ni Pasculado. Pasculado. Wala. Nakuha Priagido. Wala. Violation. Foul. So, Dodo. Pinasa kay Hermi. Ayan. Oh, yan. Gentiloni. Pinasa sa naka-blue shirt. Ayun, naka-blue shirt. Pinasa kay Inal. Inal. 2 point. Ayan na. Hermi. Bigay kay Dodo. Nagdadala ng bola. Dodo. Ayan si Dodo. Pinasa kay Priagido. Priagido. Hinarang na naka-blue shirt. Ayan. Foul. Labas ang bola. Mr. Oiram to Priagido. Priagido. Wala. Nakuha ulit. Priagido. Wala pa rin. Richard Flex. Nakuha ang bola. Richard Flex. Nagdadala Richard Flex. Sinaharas ni Hermi. Richard Flex. Pinasa. Gentiloni to Danyo. Richard Flex balik. Yes. 2 point. Richard Flex. Ayan. Ayan na. Hermi. Nagdadala ng bola si Hermi. Ayan. Pinasa kay Mr. Oiram. Chinyot ni Oiram. Mr. Oiram. So ayun na ang bola. Danyo. Op. Wala na. Pinasa kay Priagido. Priagido. Nakuha ang bola. Pinasa sa kanya. Pasculado for 2. Wala. Nakuha ni Gentiloni. Gentiloni nagdi-dribble. Ayun. Gentiloni. Gentiloni nag-dribble. Trying to shoot. Yes, sir. 2 point Gentiloni. Now, Mr. Oiram. Trying to shoot. Wala. So, ayun. Gentiloni now. Gentiloni trying to shoot. Wala. Natapalan ni Pasculado. Hermi. Ayan. Ayan. Hermi pinasa. Pinalik kay Pasculado. Pasculado. Ayan. Nag-lay up. Oy. Foul. Foul by green shirt. Blue shirt. Blue. So, Mahajar Boys ang bola. Labas. Mr. Oiram to Hermi. Hermi to Mr. Oiram. Mr. Oiram. Pinasok. Uy, wala. Oh, yun o. Sige, sige, sige. Labas ang bola, labas. Ayan. Mr. Oiram, linabas ang bola to Hermi. Oh, pas. Oh, Priagido pala yun. Priagido. Rebound by Danyo. Oh. So, ayan. Pasculado. Ayan, Pasculado. Nag-dribble si Pasculado. Pinasa, Mr. Oiram. Wala. Na-rebound ni Pasculado. Pasculado. Ayan na. Sinyot ni Pasculado. Wala. Uy, ayan na. Nakuha ni Danyo. Danyo. Nag-dribble. Dribbling. Ball. Danyo. Danyo. Wala. Pasculado. Nag-dribble si Pasculado. Ayan na. Pasculado to Oiram. Mr. Oiram. Wala. Inal. Na-rebound. Ayan na. Danyo. Nag-dribble. Ayan. Pinasa. Fade away. Wala. Ayan. Nakuha ng blue shirt. Wala rin. Nakuha na ni Mr. Oiram. Mr. Oiram pinasa kay Pasculado. Pasculado to Priagido. Oh! Wala. Di na-shoot. Ayan. Dodo. Nag-dribble. Dodo. Hinaras ni Danyo. Oh! Nakuha ni Richard Flex. Ayan. Pinasa kay Danyo. Ayan. 2 point. Danyo. Warning. Warning last daw. Warning last ang score. Last warning. Ha? Hindi pa. So, ayan. Labas ang bola. Labas. Ayan. Last ball, last warning. Ayan, Mr. Oiram. Mr. Oiram. Oh! Paul daw, Paul, Paul. Yan, Pasculado. Nag-dribble. Si Pasculado. Naharang. Dalawa. Ayun! Oh! Pasculado to Dodo. Oh, taas ng pasa. Dodo. Grabe, isang basa na si Pasculado. Ayan, Pasculado to Hermi. Hermi, ayan. Wow, wala din nag-shot. Ayan. Richard Flex to Danyo. Danyo. Ayan na. Easy. Easy lang. Oh! Ayan. Ayan, Mr. Oiram. Nilabas ang bola ni Oiram to Dodo. Ayan. Mag-last 3 sila. Last 3. Ayan. Count of 3. Hermi. Yes, sir! 1. Ayan. Mahajar Boys. Now, Richard Flex dribbling the ball. Richard Flex.
Nagdi-dribble si Richard Flex. Ayan, inagaw ni Mr. Oriram. Richard Flex. Pinasa kay Genteroni. Wala. Oh, Danyo wala. Mag-ano ka na ng ano mamaya, Panadol. Mag-Panadol ka na mamaya. Ayan. So ayun na, nag-agawan na pala ng bola doon. Na-rebound ni Pasculado. Pasculado nagdi-dribble ang bilis ni Pasculado. Pasculado ay yan, hinaharang. Pasculado, labas. Ala. Git-gita ng laban mga Uragon. Kaya ito na. Malapit na matapos ang fourth game. Go, Priagido! Oh, Priagido. Ala, same ball. Ayun, Hermi. Inbounding the ball, Hermi. Hermi to Mr. Iram. Mr. Iram to Pasculado. Pasculado. Sinyot. Wala, Priagido. Yes, sir! On. 2-0. So ayan, Inal. Nagdi-dribble si Inal. Ayan. So Inal, pinasa kay Inal. Inal trying to shoot, wala. Nakuha ni Priagido. Priagido now. Priagido, pinasa kay Dodo. Dodo now. Dodo, binalik. Priagido. Oh, Priagido. Mr. Oiram. Mr. Oiram for last. Oh, hindi na shoot. Ayan. Mr. Oiram again. Mr. Oiram. Wala pa. Priagido. Yes! Tapos ang laban. Panalo ang Bahajar Boys. 2-0. Yan. Tapos na ang fourth game.